Pisalo se je leto 2015. 14. julij je bil za mnoge zgodovinski dan, saj so mednarodni voditelji, teh je bilo 6 velikih, na Dunaju dosegli sporazum z Iranom. Today is an historic day. It is a great honor for us to announce that we have reached an agreement on the Iranian nuclear issue. With courage, political will, mutual respect and leadership, we delivered on what the world was hoping for, a shared commitment to peace and to join hands in order to make our world safer. Iranski predsednik Hasan Rouhani je prav tako slavnostno podal svojo izjavo o podpisu sporazuma. جمهوری اسلامی ایران با 6 قدرت جهانی امروز توانسته ایم به نقطه جدیدی دست پیدا کنیم. Toda izraelski predsednik Benjamin Netanjahu zdaj opozarja na to, da ima neizpodbitne dokaze, da je Iran leta 2015 zavajal svet in da ima ves čas skrivno jedrsko orožje in jedrski program. מוכנים לעשות הסכם בכל מחיר, זאת התוצאה. מהדיווחים הראשונים שמגיעים אפשר לקבוע כבר עכשיו שההסכם הזה הוא טעות היסטורית לעולם. בכל התחומים שהיו אמורים למנוע מאיראן את היכולת להתחמש בנשק גרעיני, נעשו ויתורים מפליגים. Netanjahu, ki je eden najostrejših kritikov jedrskega sporazuma med Iranom in 6 velikimi silami, je predstavil 55.000 strani gradiva, ki dokazuje, da Iran ima jedrski program in da je izdeloval orožje. Izraelski novinar dr. Ronen Bergman tako komentira razkritje. When the operation is being identified as Israeli intelligence by Israeli Prime Minister with the release of all the material. And of course it also serves political goals of both Prime Minister Netanyahu and President Trump. I can only hope that when considering this, Prime Minister Netanyahu, who is the commander-in-chief of the intelligence community at the end of the day, took into consideration the risks and the benefits and decided that the benefits override and overcome the risks. Na razkritje pa se že odzivajo poleg Donalda Trumpa, ameriškega predsednika, ki je dejal, da je sporazum grozljiv, tudi drugi voditelji. Iranski zunanji minister Mohamed Javad Zarif je dejal, da hoče Trump uničiti sporazum. Netanjahuja pa označil za lažnivca. Nov ameriški zunanji minister Mike Pompeo je izpostavil, da so razkriti dokumenti pristni. Nemška vlada je zaenkrat še precej zadržana. Sam Netanjahu pa je napovedal, da bo podatke posredoval ZDA, Franciji in Nemčiji. Ob vsem tem pa je izraelski parlament sprejel posebno določilo, ki Netanjahuju omogoča, da skupaj z obrambnim ministrom napove vojno ali odredi vojaško operacijo.